Muraho neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu 15 ugomba kumenya ku mugabane wa Afurika. Umugabane wa Afurika ugizwe n'ibintu byinshi, hari ibintu byinshi bitangaje dukwiye kumenya, ibiri historique, ibiri géographique, ibiri culturel, ariko uyu munsi tugiye kureba ibintu biri géographique. Niba uri mushya ku rubuga kanda subscribe kugira ngo ibiganiro tuzajya dutanga uzajya ubibona uba mbere. Kandi ikiganiro niwumva ari cyiza ukoreshe. Ikintu cya mbere tugomba kumenya ku mugabane wa Afurika, Afurika igizwe n'ibihugu 54. Hari abantu bize kera biga umubare uri munsi y'uyu nguyu tuvuze, ariko hari ibihugu byagiye bivuka nyuma bikiyongeramo, urugero nka Sudani y'Epfo. Sudani y'Epfo ni igihugu kimaze igihe gitoya kivutse kiyomoye kuri Sudani, kikaba kiyobowe na Salva Kiir. Hari n'ibindi bihugu byagiye bihindura amazina, urugero nka Eswatini yari Swaziland. Ikintu cya kabiri, igihugu kinini muri Afurika ni DRC cyangwa se RDC cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko igihugu gituwe cyane kikaba Nigeria. Nigeria ituwe na miliyoni 219 z'abaturage. Nicyo gihugu gituwe muri Afurika. Umujyi mugari muri Afurika ni Lagos cyangwa se Lagos, ni umujyi wo muri Nigeria. Uyu mujyi uri no mu mijyi migari ku isi. Bikaba biteganywa ko mu mwaka w'2100 Lagos ari wo mujyi uzaba ari umujyi mugari kurusha indi ku isi. Uyu mujyi wa Lagos ukurikirwa na Cairo. Cairo ni umujyi ukurikira umujyi wa Lagos muri Afurika mu bugari. Hagakurikiraho umujyi wa Alger. Alger ni umujyi wo mu gihugu cya Algeria. Hagakurikiraho umujyi wa Kinshasa Brazzaville. Kinshasa Brazzaville ni umujyi wa Congo. Murabona umujyi wa igihugu cya Congo Kinshasa gifite umujyi witwa Kinshasa, noneho Congo nayo ifite Brazzaville. Iyi mijyi rero irafatanye. Abantu bageze Rubavu mubona yuko Goma na Rubavu nayo ni imijyi ifatanye, nuko hari imipaka gusa. Brazzaville rero nayo na Kinshasa ni imijyi yamaze kwihuza. Niyo mpamvu tuvuze ngo ni umujyi wa kane, Kinshasa Brazzaville. Birumvikana ubwo kujya uburyo yihujemo nabyo twabazabakorera ikindi kiganiro. Noneho umujyi ukurikiraho ni Johannesburg cyangwa se Johannesburg. Johannesburg ni umujyi wo muri Afurika y'Epfo. Uyu mujyi ugakurikirwa na Casablanca muri Maroc. Casablanca igakurikirwa na Dar es Salaam. Dar es Salaam igakurikirwa na Nairobi. Nairobi igakurikirwa na Cape Town. Cape Town nawo ni umujyi wo muri Afurika y'Epfo. Ikirwa gito muri Afurika ni Seychelles. Iki kirwa kikaba giherereye mu nyanja y'Ubuhinde. Ariko ntabwo ari cyo gihugu gitoya. Tukibariye mu birwa, ariko igihugu gito muri Afurika tutarebye ibyo birwa, igihugu gitoya ni Gambia. Ikirwa kinini muri Afurika ni Madagascar. Madagascar nacyo ni ikirwa giherereye mu nyanja y'Ubuhinde, kikaba ari ikirwa cya kane mu bigari ku isi. Inyuma y'ikirwa cya Greenland, New Guinea na Borneo. Umugezi muremure muri Afurika ni Nile, ufite ibirometero 6,852. Uyu ni nawo umugezi munini ku isi, ukaba unyura mu bihugu 11. Ikaba ifite amasoko abiri y'ingenzi ariyo Nile Blue cyangwa se White Nile. Iyi ngiyi ikaba ikomoka mu kiyaga cya Victoria muri Tanzania. Noneho indi soko ni Blue Nile cyangwa se Nile Blue, ikaba ituruka mu kiyaga cya Tana muri Ethiopia. Ubwirohero bw'uyu mugezi wa Nile bukaba buboneka mu Misiri, ikaba yiroha mu nyanja ya Mediterane. Umusozi munini muri Afurika ni Kilimanjaro. Kilimanjaro ni umusozi uherereye muri Tanzania ku rubibi rwa Kenya na Tanzania.
Ikiyaga kinini muri Afurika ni Victoria. Iki kiyaga kikaba gitandukanya ibihugu bya Uganda, Kenya na Tanzania, kandi kikaba ari ikiyaga cya kabiri ku isi gifite amazi meza. Twanababwira ko iki kiyaga twabwira ko ikiyaga kinini ku isi ari Lac Superieur, iboneka mu majyaruguru ya Amerika. Ahantu hashyuha cyane muri Afurika ni mu butayu bwa Sahara no mu nkengero z'ibihugu bihakikije. Ubutayu nabwo bukaba ari bwo bunini ku isi. Ubutayu bunini ku isi ni Sahara. Bukaboneka muri Afurika. Afurika ifite ibihugu 16 bidakora ku nyanja. Ibihugu 16 bidakora ku nyanja. Nk'abantu bo mu Rwanda hano mu karere k'ibiyaga bigari, muzi ko ibihugu byinshi bidakora ku nyanja, urugero mu Rwanda, Burundi, Uganda. Hari ibihugu byinshi, ibyo nabyo twazabikorera ikiganiro tureba n'impamvu ibihugu bidakora ku nyanja. Hari ibintu byinshi biba bibura, turebe itandukaniro mu bukungu, aho ibihugu bidakora ku nyanja n'ibikora ku nyanja biba bitandukaniye. Afurika izwiho ko ariho hantu hambere ku isi abantu ba mbere batuye. Ibi bikaba bigaragazwa n'ubushakashatsi bwagaragaje ko ibisigazwa cyangwa fossile z'abantu ba mbere zabonetse muri Afurika. Ikimenyetso cy'umuntu wa mbere cyavumbuye muri Afurika y'Epfo. Niyo mpamvu bavuga ngo Afurika ni ahantu hatuwe n'abantu benshi. Abantu bize amateka bavuga ngo ni Afrique ni berceau de l'humanité. Ntitwabura kubabwira ko n'ubwami bukomeye mu mateka y'isi bwabayeho, bwahereye muri Afurika. Mu binyejana byo hambere muri Moyen Age cyangwa se Middle Age, ubwami bukomeye bwari muri Afurika. Twavuga nk'ubwami bwa Misiri, bwa Egypt, hari ubwami bwa Mali, ubwami bwa Songhai, n'ubundi bwami bwinshi. Abantu bize amateka ndakeka mubizi, cyangwa nabyo twazabakorera ikiganiro kijyanye nabyo. Afurika ituwe n'ubwoko bw'abantu basaga 3,000, kandi usanga buri bwoko bafite ururimi bihariye. Ibyo tubyumvikaneho neza. Ubwoko bw'abantu ntabwo ari ibisekuru. Ubwoko bw'abantu busaga 3,000 muri Afurika hose, ariko hakaba harimo amoko agiye aba manini asumba abandi. Ugasanga nk'ababantu ni igice kinini cy'ubwoko gifite n'utundi duce dutoya tw'amoko tuba turimo. Nicyo gice kinini gifite abantu benshi, ariko habonekamo ubundi bwoko. Afurika ubwoko burimo ubundi nicyo gihugu, niwo mugabane ufite amoko y'abantu menshi ugereranyije n'indi migabane. Hagakurikiraho umugabane wa Aziya. Muri Afurika tubonye ko ubwo bwoko busaga 3,000 hafi ya bose bafite indimi zabo. Afurika mu ndimi zirimo zizwi zirenga 2,400, ariko muri izo ndimi ntabwo habarirwamo izi ndimi z'amahanga, harimo Icyongereza, Igifaransa, Igiportugal ndetse n'Icyarabu. Izo ngizo ntabwo zibarirwamo. None muri Afurika hari amadini yagiye agira dominance, cyangwa se yagiye agira abayoboke benshi cyane. Ku mwanya wa mbere abakirisitu nibo bafite igice kinini muri Afurika, hakiyongeraho abayisilamu. Nyuma y'Abisilamu hakaza amadini gakondo, cyane cyane ashingiye ku muco gakondo, harimo guterekera, kuraguza, kuziriza abapfuye cyangwa se abakurambere. None umutungo kamere uboneka muri Afurika. Afurika niwo mugabane wa mbere ku isi ufite umutungo kamere gusumba indi migabane. Umutungo kamere twavuga nk'amashyamba, amabuye y'agaciro, zahabu, diyama, peteroli, arija, koruta, kasegereti n'andi. Afurika ikungahaye kuri peteroli, cyane cyane nko mu bihugu by'uburengerazuba,
n'amajyaruguru, hakiyongeraho n'ibihingwa birimo ikawa, icyayi, ingano, imboga n'imbuto n'ibindi. Ikindi, Afurika izwiho kugira ubutaka bukungahaye cyane, niyo mpamvu ujya ukabona n'abantu baturutse mu bihugu byo hanze bashaka kuza kwibera muri Afurika. Nta kindi baba bakurikiye, abenshi ni ikirere cyaho cyiza ndetse n'uyu mutungo uba uhari. Nubwo usanga abantu benshi dutuye muri Afurika usanga tumva dushaka kuvamo tukigira mu bindi bihugu byo hanze, ariko Afurika tuyibyaje umusaruro nayo ikungahaye ku mutungo. Muri make rero ibyo nibyo nabashije kubasomera, gusa si ibi gusa kuko Afurika ifite ibintu byinshi yihariye. Ibindi dushobora kuzabiganira mu kiganiro gitaha, ariko mu gihe wumvise iki kiganiro nawe ushobora kuduha muri comment ukatubwira uti nibagiwe ibi n'ibi kugira ngo turusheho gusangira ubumenyi. Mwakoze gukurikira iki kiganiro. Iyi chaîne yitwa Unguka Ubumenyi TV. Niba uri mushya kora subscribe, niba ikiganiro wumva ari cyiza sangiza bagenzi bawe nabo bunguka ubumenyi, niba binashoboka mutubwire ikindi kintu twabakoreraho ubushakashatsi. Ciao ciao.